kep charchim prisek along kachiki mo sai kide long ni da habar along kati bihu lapen agriculture awareness ki pamanpon Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Kidam tang surihini ra phoning kan khehi jan kacharbo jog dimasa otlang nomate monirang thinka beatum ke AC bas khang cheksi bang plikebra isi so se adai ka bea karbia tuma phan apran armutekang etsi avi palang bungset an pinle bang so hut apran kidam nanga tuma phan pareng un e sita alanglitum akarjong sining hemreng mi lapen adona rap atuma phan ningduk arni pen ningke pathi dunjia phan pura ke AC pen siding ponsi aningkan bang setami bang so dimalong chiki mopon bomlo labang sorni aphana bangke karbiang long autonomous council pen setami national monde pu hokponsi KEC angkang kedo anasai hema bangke ing haponsi kachiki modu nang khek hokpon lesson thot si kedam tang prenify crate rock siarni le thot setami ingdeng creaser cap ke chok charchim prisek along kachiki moasai dengpon Bangso kachiki moasai kideng ahut KECCM Dr. Tuliram Rong hang ki Japon along KSA pendang lok ki ongdong hampanga songatu chetong durinti Bangso hut KECCM Rong hang pen kaning Japon atengki Bangso dimalong otlang notum karbia khiaphan lapuson claim tang lopu pena bangki nilitum adimalong palidonlo lapen nilihin pen setami kisung ki pudun arada tumaphan peron ponlang lesi kidam tang abangki pedam lona suta ke bangjilang arnia bangki lapusona bidilang no bangki pabete Japan bor iponang popusi ning Japan laso hot laso tapi tibek arnia masini ni yang no George Medical Hospital di Kota Mas Kare lapen ke charchi marong antan ni umbida ni yang mana tu lapen ke laso ki laso hot jaga muni tum tu ke thak akhiri penandolo rong penan lo lapen la ana apran karnu ke takali pana ningka henno iya ninglo lapen ke tu me takunan ninglo lapen ma ke aheman da me kai kanga kasi hola so a picture theklong pe la so asin ke theklong hot nili me ki jang lasi api crossing ki ni star dak na umri la so hodon kal tangon je mulab alang hin ka tape ya sarti mar ka isek arong aso phan chati marong aso to phan sarti mar phanol e kokro ka lapen ge nilihin pe tamai nili ala so hot ati moti to Bangso kachiki moasai kedeng ahut KEC kacharia tum pendang lok KSA rat sai claim bang lapen ki ongdong hampanga songatum setami chitong dungrinti Non bang so towar laki jirikin deng arat kachileng abangki lahenlo towar pilo apotsi kibangji surhini rainko rapo aningkan theria chiklo angbong patang ponpo lapen non bang so hut apran kedam nang ahemasor atuma phan kedam tanga pora hut setami un an pen nili cherabdunlo lapen alangli tumaki mang ason ki papleng piponsi ki onglo lapen anparta kibang jilang ani setami un an pen kacherap chetodun thujia phana bangki bor ipon popusi ningje pon Kara sayang deng ta claim look long de chul emprek pen cheng lok aka peka sayang deng ka ching pura saya ang deng pen cheng lok kara sayang deng ta me ning siket pen long de chul lapen ini bang ke nilika ke bang tinda nilika chak udu aji chakana sayang deng ke isi pen nil tapi chunde rason long dak la dak pani solar bolo ada tum pan ne dihala jega daya rekina tum hana family fan lak ko poro dil ra king digip kat achi mo pepen musuria lan la to tapi na parke la sotoar la ke dake economic lifetime lo ke jirgen deng ba border area ke bang atwar kinang to jirging lo ka hito kita nona bangke non mars apang la daga to sayang deng ke tang apang apis tang ko la sotoar ta jirgen deng tang nasi li puji bangke non uninga ningkana bang disek charchi malong aso charchi malong aso aisia model bilias mesen gitu na lang war pen chenglo ane rong kera than pen chenglo nane char sem du de char sem ke da chenglo aso mesen asayang deng klem ponje pan kar no to mas konsul pen News report KTV News
Kiduga tumle abete ke planga tumta rengun ipo sarlam thea son thak thaksi sai katiki mate sai ki klema tumle abete munira tum rengun e mate cholongle ahok sai katiki lake ke joy kia saikali arni pupe arvi pupe kaita charsina ahok bonta obekimia tumke artaka vepen obekachinki chi hungrong lapen rakia hormuke cho kachi hungrong ajo kosonsi sai katiki nangjima ke kachini nia tumsi ongmuna ka sonsi nang mandet Lasila bangso lampen matha ponsi agriculture department atum penche patir pi ponsi kedamtang prenify crate rock siarni longni da habar along chirok tokame paman ponlo anparta sok lapen kachutiki ason kedo anta inki inket ke pachoche de jia phanse tami kati bihu talon ponsi hirjume johang ponrinti Anparta labang sochi roktoga me ki paman ponalong aluhia manpen dipu LAC MLA Bidya Singh Ingleng lapen Karbianglong DC Nirola phangchu piatum pen kachetong dun along ki ongdung agriculture department along cyclem bangphu bangphi do anatum chetong dun rinti si mayor di pidun প্ৰথমতে আজি কাৰ্বিআংলং সমূহ ৰাইজক লগতে আমাৰ তথা সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আজি কাৰ্বিআংলঙতো কাৰ্বিআংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কাতি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে ময়ো ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে আহি পেলাই আৰু বহুত কথা ইয়াতে শিকিলোঁ কাতি বিহু বা কঙালী বিহু আমি কেনেকৈ উদযাপন কৰিব লাগে কেনেকৈ এগছি তুলসী গছৰ তলত আমি চাকি বা আমি ধূপ ধূনা বা বন্তি জ্বলাই পেলাই ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰি পেলাই কেনেকৈ আমাৰ খেতিয়কসকলৰ জীৱন লগতে আমাৰ লক্ষী ধান খেতি ভালদৰে ফুলা ফসল পাবলৈ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় এইবাৰ আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ লগতে কাৰ্বিআংলং জিলাতো আমি ভাল খেতি ফল আমি পাম আৰু আমি সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ যিহেতু আমি কৃষিজীৱী ৰাইজ আমি খেতি কৰি আমি ভাল পাওঁ সমগ্ৰ জিলাৰ ৰাইজে ভাল পায় সেইকাৰণে আমি অহা দিনতো আমি তেনেকুৱা আমি কৃষি কামত আমি নিজকে নিযুক্তি কৰিম আৰু লগতে আমাৰ সমূহ ৰাইজ সকলোৱে ভাল পায় খেতি কৰি পেলাই স্পেচিয়েলি আমাৰ কাৰ্বিআংলং ৰাইজ ভাল পায় খেতি কৰি সেইকাৰণে পাৰ্ট অফ দ্য খেতিৰ কামত আমি নিজৰ মনটো বহাই পেলাই আগবাঢ়ি যাবলৈ কাৰণে লগতে কাতি বিহু উদযাপন কৰি পেলাই আমি আজি এই প্ৰগ্ৰামটো আমি লৈছোঁ Adontu sai ke claim kache paduk mu chot atuma phanse tami sai kache tiki arisim hei hoi department a hin pen pipa jerpon ini agriculture department pen dak ini long nit along tu pini kati bihu go for wasam ben si so kati bihu patini department pen kati bihu patini rong sorotan patini ni kati bihu son si bat kapati ma ba pati rap ni ke pusi tuhan order do la si tu pini dak kati bihu utsok festival men da la so festival la tu ni pini dak kapedo la so festival pedo alam thi bang ke pelo je kati bihu bulun de rong so khiti klem tu sai ti ki adum bihu pina kasi aku ben da la so khiti pen la so bihu pati pen society along rada tu ale kidu pon so lo aning chaparong pon lo pen ale du ke la so hut kidu ke lak kati bihu ke kichu long le pang cheng hut la so si la am thang asok ari chelang ko la se me lu ra kai po la se aning chaparong rong non arnam akeng ri long chardom po pen karita tum kan chiki mo po je tum kan pin no phong sok sang kun an yang pini anam News report KTV News Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom